amafunguro wagira ngo ni ngaya wa muturanyi yewe we yarambye kandi ngo ayikure mu mujyi kandi bije kandi bapfundura abamurubaye n'abakire Gari yako na fomu ya watu tu watu tutaraga ku matembe ewe tata we sawa kano ka niko njani kwa mama gusa ndio session Eso não washinze ubuze ko asize umushitsi musa ya ari ku rupangu rundi rukurikira gerageza urebe neza ku rupangu rukurikira harurebe urupangu rurepfo gatoya urupangu rukurikira rwa mbere nyine hajya wagera bwa mbere ku rupangu rukurikira aho naho ngaho tawatebuka mwene matebuka kabisa inshallah asante zaho tugiye kubona umushitsi rero sheri arakamna gutegura enjo hasi ibyo impano yawe impano se Icyo umuntu gahunda se we cyangwa nayo byete kabayibereye muri siporo gahita usa n'imodoka cye oui c'est qui si bigerageza umeste wa ikonde vs Bosco. Nema, none uje kurondika imuntu upanga. sari que sasa nzanyemo None namenya mwiki none tareke mwe shakoshi byo tuje wamba. ibidote se niko Ibi bipira uje nabaje na coronavirus. Nabo tungingurira ni ikibazo imyenda nizo zibaye ikibazo ni bote mfite cyamenye bwe no murarama. ndinjira ndagundi Oya mbere nurinjira umva sasa. Ngiye kukubaza akabazo kamwe nugashobora urahita winjira. None ukananirwa. Urongera usubire gatoya. kunsubiza ku rupfu rw'amabyeyi Ugaya gusubira mbega pe. Conjuguer le verbe. Toni Gifransa. reka kumbaza ibyo Kubaza. kuko twarize Conjuguer le verbe être. Au temps présent. twaraminuje Minuza rero uri kumanuka iyo verbe yora kubyi. usubonye ko ariyo yananiwe Niko kaye examen ngejeje kubona binjira muri rupango. Conjuguer verbe être au temps présent. Kirengango kandi bwangu n'indirimbo y'ijana magana abiri. unabazaga kureba Ngo narukinguye pe. abazaga kureba Urahita winjira naho buno wibashe kwinjira. We. twaraminuje ma Gira bwangu rero ikonjuguer hakiri kare kandi nta n'umuntu yari kubisubira. jetre bisubira n'umva uyu muntu agiye gukonjuguer amanzi gato. Verbe être au temps présent. Gira bwangu. jetre Zisubiremo byo ngabyo ndebera sasa. fundesha umutwe mwa ninjira Wabutuma gukubita urushimo kanwa. ambaye ngatanga Wabutuma urushimo. Gira bwangu. Conjuguer le verbe être au temps présent. au présent jetre
Tijetre. Tijetre reka kumbesha bitema. Reka kumbesha. Ariko abantu bizamura urupangu none. None buri uko nurinjira unutse. Ngiye gutuma kiba ikibazo cya gatatu. Boss unyakuye. Kigiye kuba ikibazo cya gatatu. Oya kuremba. Ni kwakuye. Ni boss. Yana buvimbisha mutumye mvugira. Aya mwa. Uzayazi. Umva. Ariko mwa. Sumaze no kunuka. Gerana kwanza. Kutuka Ura kunuka kwawe gusubiza hanze wige ko icyo kibazo kununutse. Bongo. Ura warugiye kugenda numva mbega mu ndani biranze. Nuzi kugutuka ngututuke. Oya kugutuka kunzuriza hanze. Nagunutse. Reka kunzuriza hanze wa. Nagunutse. Umva ngubwiye. Reka kunzuriza hanze. Aya shanguje kureba boss hajya shawo nubwo bugu. Reka umva ngubwiye. Icara Ngubwiye rero. Icara hasi. Baza ngubwiye. Ushobora ikitena. Ushobora kugiye kundutete n'ikindi. None so zikinzanye mwururu. Igitutsi ngututsa kikurene iki. Igitutsi ngututsa kikurene. Umva, igitutsi ngututsa kikurene iki. Nikize. None se nikiye gitutsi ngututsa. Ngikihe. Naho none ngikamba tena nituke ngewe. Ngututsa ngo Chaka migambe nituke. Kivuge. Kandi ari wawe wagiturutse. None ngututsa ngo iki. Mugabo, nari byo gambye. Hawa akabugabo. None so ukono utari kuberuza nyina. Mbaye imbwa. Ntabimbwa. Yewe bwa. Ndimbwa pe n'imbere y'Imana. Mbaye imbwa bye. Ndimbwa pe. Usubuza ko abana yimberutse boss ari kwari kuberuza nagiye mu mashengesho. Aha ko hari ndagiye mu mashengesho. Kwari kubera nagiye mu mashengesho. Tugereza hari. Akora boss. Tagareza hari. Uri kuyahuza amagambo ngo uzinaje gukora ikimururu. Ase wazanye ko usibye ibyo bigote. Bura mukanya uranya kura mu nzego byose. Gira amahirwe ni bamba kandi kazi kuko bamba yako gutera naza guhindura ngo skuzi cyo ndicyo. Wangwara iki? Kandi uraza no kubizira bino byose. Eska uzi yondurutse. Agakiza twihaye. Ngwino hano ncara hano. Ugira amahirwe kuko ranje akazi bamba atarako guteka sinatinda. Cyahari. None azaguhindura gace. Ikisi. Azaguhindura. Inzoga tuba twanyweye waruka. Tukisegura amavide naho cyakiri kisaguze n'umunsi. Vugeresha. Ambwa. Ingo kiri wabishonda umukara. Dare. Mbebe ni wazanye ibi. Ekura so ambwa. Kangurebere boss. Ongegera. Tena. Tabingegera. Tena. Ntabihomba. Tena. Ngibuka. Bayanisha none. Bayanisha. Oya, jahari. Bazaga muramenyera abantu Fatagateka. Ukwika ngo uburebure. Ukwika umuranzi. Yuzi cyari cyo. Opi. Wagareba ino tenu ufashe gute. Hari ge boss nahita mutira nkahita musohora. Amugabo. Wahenera. Chokora. Chokoza reba kundu nayici. Nje nawe. Reba kuyici. Ibikizamu n'ibiki umuntu Boss aranyishe pe. Aranyishe reba pe. Nashye ukora gutuye kugicunga abantu Nayakire bangurira yarayiciye pe. ukambira ngo umuntu winje ku bujyamo nze mvuga ni Arayiciye pe. ugeze Undebere pe. Arayiciye pe muze. habaye iki Nakabere yakajyanye pe. Boss best. icara harawe Aranyishe pe. nabwiye ujye ukingurira abantu binjiye Aranyishe. ngo ujye uhirimburana Aranyishe pe. na soni Boss mbego aranyishe. Uzi ko yasize umushyitsi musa. Reza Sawa namutse mu rugo kwanza gatoya turasubira byibuze mu yandi masaha maze kuva mu rugo kwanza akazi kagenze gute Yoraba yororeye mu mafone buri gihe. turasubira uze kunyakura nimugoroba namutse mu santere tuze kubona Amutaranyarange ngo hari umuhungu wibagiwe utoki rya Musa yarabyenga ngo bino ngo bahoraga mu matelefone ngo bafite ariko bose kandi giki iyi ni telefone nanjye waba ngakora mama ngakora nta kibazo kabisa kibikore urebe ako ufate neza itagucika bikameneka haraboneka bino ni ibiti byo ni kubona kanda hagati urebe ibyo ari byo
ucaye waba ushaka tu yewe boss ubivuyemo umwanya nanjye nanjye nzakora nawe rero nukora neza ukabona amafaranga nawe uzabona amahera nawe ufite nka kiriya nyine nukuri ko usharije nayizanye nayisize hano nanjye nzakora pe nayizanye sinzi aho iri sike ntabwo nari nyifite hano akira ngiyi telefone yawe dore ngiyi yanjye ubwo nukora neza rero nawe uzacurira n'umudamu ukora neza ariko nzakaganira madamu niba uzi ko irapfa wakunda kugwagwa gasigisi ntaruzi ko kano n'akagigi wacu uko buriya ino nzu yanyu ko ari nziza buriya batwaye ngahere nanjye nawe bakamucara Luka perezida ewana turishimye kubona hano nanjye ndishimye pe gusa nuko mu nda biba byanze uretse madame rero uyu munsi yagize abashyitsi kurihangana byibuze no mu kanya gihita nabaye mbihagaritse ndi kuza kukureba barakonekise bluetooth ubu uzi ko njyewe buri gihe ndakunda uyu munsi nicyaniye nzanesha ushobora ushaka umudamu hasi ariko si none ugomba kujya kumva keya shawo wakeyake none igihe keya washaka umudamu buri Nikara utavuga Luka narushe urugupumuzika ndi kwambara no guhindura imyenda rero twagendaga niko kanya kugira ngo tugende tugere ku resitora ngo twarire ibyo kurya turangiza tuje kwa Mutabara ubundi umeze neza wahaze sibyo nawe tugera rwose tuzi ufite icyaka cyinshi wa bakubifurire ka kabagaje kawe maze tugende oya turagaruka nanjye muragaruka se sawa ngo turasubira sawa mugende neza Nani mabuja sheri wanjye Bosco waje se imara kumara muvanga makuru y'inzira makuru ni makenya nayo wawe mu rugo gusa mu rugo byaba bitse kubona narimba pfiriye oya pole sana kwanza kuvikubayo sivyo Bosco nizere ko bitazasubira nta kibazo komera nakomeye se abona wahageze kubikira okay sheri reba kunobanza n'agatebe ndabona Bosco yashitse gerageza kuvugana nawe nta kibazo kanze manza namujana mu biki kugera kwihangana basimbura nimba bamaje kukubangana yo gufite umukozi hano uzi ko reba kunda ngenje do ibifunga rabiciye ihangane bazajya nikigeretseho suzi ko abavyeyi bapfuye uru ruzara sogokora yarambwiye ngo ndi ruzaci ariko dore rucikiye iwawe kandi uru ruzara kumega buriya hano ni ngikiriyo ndakora icara byose turabirangiza ndagereza kumuhana arabyumva icara tuganire basuma wagira hano habaye intambara mbere Bosco bigenze bite mwazanye umukozi uwo ewe nawe arahashoboye ko none si niko kazi no suzi ngo yapfa kwinjiza umuntu forfe atamaje haba intambara yaratojwe yarabishoboye aranyishe amakuru se Bosco zari iminsi hepfo mu murima bimeze bite bimeze neza amakara byaciyemo havuyemo imifuka 6 havuyemo imifuka 6 isi mbara havuyemo 6 none se wigeze wabona abaguzi cyangwa hari amwe waba watereje kuba watuzaniye sinzi ntabwo izo gahunda twagireje kuzivugaho gakeya oya nagurishije izo mifuka 6 bambere z'ibihumbi 10 amafaranga uko wayazanye nazamuye wayazamuye waba ujya kugira umujera muzima n'umuntu muzima niyo yangombwa sheri umva
ndabona Bosco yari yazanye amafaranga yavanye n'ibihumbi 10 ndabaza nsanga ni 100,000 niwe wamubitse fata yo kubika amafaranga. None Bosco watuzaniye iki? N'imineke nizo twiririrwaga iwepfo nazizanye cokora Ngwara ari imineke. Uzi ukuntu nzikunda? Wabonye ko wakwibukanye ko mwibutse ndabareka muzanire tumineke. Ese nakanonza ariko uzwe nkunda gatobe asa nko ka nazanye umutobe kugira ku barere epfo kinigi wenda kugira ku mashuri nahasanze utugabo natwo bega ni mu myaka gusa mu nzira umutobe nibo bawuhinywereye nurse ko naherutse kinigi habaga abasirikare b'infantere bayintimidaga abantu buri umuntu atamutse bakamuhitimba barabo ngaho se ko yari ndebe ko kiri batuzaniye bare banyishe pe mbega kuno munsi ni umwaka gusa pe nimba ari uko nabyutse ndasenze hari ni imyaka pe imyaka basigira kwihangana nakundi bura tuzangundi undi musi igihe wenda uzasubirayo ugiye ibuka kameme wagashara ahantu ushobora ugashira bakaba batafa ukabona direct si bura boss uzanzubizayo ushobora kutagusubiza kuko ndi kubona nyakubuja nawe amaze kudara bura gucura murokoye na tuno tuneke bafizanye zari iminsi ngo nongo mu guteka ngo ibiki ngo bakeneye umuntu kujya batekera mu gihe nagiye ku kazi basi reka tubigaragaze wowe ushobora kudasubira firiya tukazashaka gusubira mu rugo rega maba mugize neza Zamu sawa kabisa Bosco karibu sana kabisa Fayad karibu sana kabisa ko bari banyishe si mwari mugwanye kandi reba ratuzaniye n'imineke zamu kuyora sorte zanzaras ari iminsi umukozi yaje nta kibazo muratangira murarya ntari zageze ejo ajya kumineka ya ntabwo njyewe ntabwo byashaka arindiye agatobe mbere yuko yanzanira agatobe ntabwo yazanye usanga boss ari gutinya ngo naza bose ni mizima pe utagira ngo nabaroza mizima pe ndabizi mizima ndabwo na mizima saba noneho vraiment bura turagenda turasubukura ibiganiro mu yandi masaha rero ntabwo Bosco yatuzanira imineke nuziryo haba ari amakosa ni ngombwa Bosco igaragara ko irahepfa umurimo kumeze neza numva n'imbere kibazanye nta kibazo Kagungu se ntabwo yarageze mu nsina ate ndabona ari sawa sawa burabona uzasubiraho turashaka undi muntu wo gusimbura firiya kugira ngo nuko umusimbura ahubwo irahepfo azandokiza ziri hafi amugabo arabishoboye yes burana ni ngombwa ko tunamureba tukareba ko wenda iminsi iri imbere yawe ko wenda yajayo basura ko wenda waguma ahangaha bakazasubira ifu mu kazi kugira ngo utekereze neza mwamukoze pe mwamukoze mbere nanjye ngaba nzasubirira hepfo mwamujyaye ahubwo ndi kubona hano izuba ryamenye ngagahanga sawa nimba izuba rimeze nabi Bosco tuje mu nzu twinjire mu nzu basi bashobora gushakira n'ibyo kurya ndabona wananiwe gushakire amazi ukarabe basi turaganira ibindi nyuma zo gukaraba umaze kurya kwanda abona kabisa wananiwe sibyo ufite n'umwanya muremure ko waruhuka sibyo sawa bashyira bere cyane cyahengamye iki cyahengamye ariko sawa akarishya ariko rero guca ni sawa aho ni sawa ntujaje urapfa kwigiza umuntu fomu mabusha zamu mbega kuzabicisha inzara urabizi imyaka tumaze tutarya humura zamu ngwino mubyeyi